Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nadia kon sa kanud na pituwa na pengampung ranaw sa edna kipituwa kanala kanu na suko na sumaka panggulan na sa irwi na gagaw na pananadem. Sa dia kung pamanayari na rin nawakan na dia kana di kukurmatan na di pelilalilang. Di kapag dili sa bantugan na imin na pamilya mamukaraw. Nagusto ka pa nga no balayan ako tapar angan yan ako turugan. Bantugi sa amara di na naso ano na pamilya di maro. Ang ambungo ko na rin ako panimbang ko na minumbaw ada to amagan duga ay kakasara-sara na matumite lumigis ako patapi agadilan. Sa wadang kung pamanadya ka na masara na dia ka nakatarutupi ko usulop po dinyo. Makanggay kanop manama apa matay damin-amin. Kaso bukon sa tuwan tanwi da pawingin na nagudaway niya na kaso mga manusia na darapa na sudaway na tatapon na sa pawing sa kating na wassalam.
nakaunutan ako di tanong marandangakan pagagiriakan sewarin sisa minamina pamili mamukar suka pangangano na belayan aku tapair ay no si samara apa emili adi maro tanamu debai demakan derai nona ada makan sayang ko na matanem matai demin-demin napabili mamukaraona ode soge ne buluge kaya pantoni niyo diridai nanduan nama aranggen obengeder nalagu ikakasar ayamananian napa ngade sodai lagu Pangalis
guys for watching.